empaka z'amakampani za Mbarara Corporate League erizoba zagaruka mu kuhinda timu ziri kuhayahayanira urubonero omuza round ya kabiri kandi timu ya Vision Group nemwe haryezo ezayoreka omutindo bwa nyuma yo kusinga emizano ebiri aharye eshatu eibazana Vision Group bagutora Salemu hagori 3-0 na Shooters eibatera gore emwe 0 no barabe basingwa timu ya Kazire Health Products ahagore emwe 0. Yo Kazire nayo yasinga emizano ebiri erukutera Salemu gore emwe 0 otireho no kugwa kikazi na Shooters busha harubusha. Timu ezindi zakora kurungi harimo Equity Bank eyagwa kikazi na timu ya Igongo busha harubusha aba bagaruka basinga bwerantare gori 2-0 na Kochi ako batera gori 2-0. Yo Igongo Culture Center yasinga bwerantare gori 4-0 bagaruka batera Kochi gori 1-0. Las Vegas yatera Premier Bet gori 2-0 na Hore Innocents eibatera gori 1-0 kanda bagwa kikaza na Spotlight Saloon busha harubusha. Yo Coca-Cola yatera ba Thix and Jack Electronics gori 3-0 kandi Chiruhura Legends yabatera gori 1-0. At the end of the year, season yazakwa Kazire twereze chikondo kandi tuzakuchikora because echama tumaze kuchizumbura plant chereza abandi tutakagizire kitakaganje kuchikosa games echo kanchete echite chwatiro kujya muchengeji ngabantu konke chinte change chusinga yo company chekutungaha ni networking kan networking everything at customers when go kwizo Mbarara Corporate League number one thing echo kutunga n'abantu abakwija kugira business yawo omwaka no kintu kirengwa twinka kuhameza ngo tuzakuba turi amutwe gwezindi konka twenda nkwakira tube omurino singi emyaka hingwire tubire twina ikiba kweta inconsistency tubire tutakuratanaje tubentu baturu ono turu off abana twina bamwe batariho abaruga za Kampala bamwe babura kwija konke this time tugizereka tufuna abana bambara tuba stationinga amakampani nkaga na mukaga no gayita bo mizaneji eyaberamo mpira gwebijere omwesho volleyball hamwe no gukora exercise kandi mpaka nezo gumiza mukuzanwa okusyo kwezi kwa 12 ndo Ram Edwin habwa TV West Agacencwire.